Kansan akar ya ka forest. The Southwest Khasi Hills District Administration, in collaboration with the Meghalaya State Rural Livelihood Society and various departments, hosted the district-level financial literacy campaign cum exhibition 2024 at Mawkyrwat Presbyterian Church ground. The event, attended by hundreds of self-help group members, aimed to raise awareness about social security scheme and financial assistance option. It also featured a free medical checkup and stalls showcasing products from local farmers, artisans and entrepreneurs. Deputy Commissioner B. Maulong was the chief guest at the event. Kemudian ke bank ke pensiun saya ingat itu kejingkit dengan semua tengah kit tiket plane menghap le jinglek yang siu kredit card tak pensang dos pojar kan tidak kau jadi ke pensiun ke bank yang kan lakut pernah ngan siu menghadap ke bank tinggi benar kata kejing sunti pensiun loan di sebuah pensiun loan pada kap sedang sen kau mapin dan bank account benar bank account tu kebayar bahan beli tin show tu bisa sibu pio bisa kasih benai araja di sawah aja jika dikap apa kalut tu bisa Kita lang si spa mani benai tok no long pi penjau si drop liberty kat bangkut benai kat bangkut islam dan kat bangkut license san senam kat liberty kat adap